Wah bangin pai shi ki hubor ki babnya nginya pet chuai ki mat bakongsan. Ya soi sekolah ke Sarkar Jilla bat ke Airport Authority of India halo ke jingpen trekam bat jingpen ya ke Baljek Airport. Bentuk ke Sarkar Meghalaya ban ker sainar ya ki jaka kaput hapedeng ke ri India bat Bangladesh na ke jinglong jingman ha ke ri. Onia kendu ke All Party Committee ke Jilla ban yakren halor ki linti rel bat ke jingwan ra yaki rel kit mar. Bat let jurip menteri rangba ke Jilla ukongrat ke sangma ya ke jingtei ya ke Tura Medical College penpau ya ke jing smuhun halor ke jing stat pentrei. Ki khubor ki babnya ya ka sekolah laya soi hapadeng ka Sarkar Jilla bat ke Airport Authority of India halor ka jingpen trekam jingpen yat ki lintir yat bat ke jingkmi ya ka Baljek Airport Jengjal West Garo Hills ha Baljek Airport menteri rangba ke Jilla ukongrat ke sangma ula kedau halor ke jingdan kam ban penhe ya ka ni ke jaka hadin balapli ya ka Daga bapentip ban nakadaw jong ka jingrit palat ke jaka on penher tang ya ki lingsun ki badon khat khandai teli ki jaka syong. Shu uloong ba ka jingtmu bah khmat e kadai ban kit ya ki mar khnang bo on la ban kit khambun chi ki jaka ba pher. Let us do the expansion of whatever is required to be done so that for the next 30 years we don't have to worry about the runway and about flights to land, because at one point in time, maybe it may take us years, maybe decades, but at one point in time, large commercial flights will be viable in Baljek Airport also. And what is important for us to note is that this should become not just a hub for passengers to be transported. My vision is to make this into a logistics hub. Ka Sarkar Jilla kadap ban betha ya ki Deputy Commissioner Jong ka Giant Hills ban pentikna ba ka jingeda ya ka khendo na ka jingker sainar ya ki jaka khaput hapadeng ki India bat ka ri Bangladesh on la ban le no mardor bat ban shimkia kat bala. Usimbut Menteri Rangba ke Jilla iba Preston Tensong hadin ke jingelang bat ki sipai BSF ilaong ba ke jingker sainar ya ki jaka kaput kolong ka bakongsan habapet ya ke jinglong jingman hagari. Kumba balai pau kilometer ki jaka kaput ha Giant Hills kidang day ban ker sainar. Ka Sarkar keladap ban pa ya ka shiti sya ka tenat ki kampo yeng ban shim ban khmi ya ka tu kat ni ki jaka ki bala ban poi sya ka Bangladesh lada omla ban pendep ya ka jingker sainar hapo shispa san paumitar jong ka zero line bat ka tenat keladap ban ai jingmenjur halor ka ni. International agreement made between country to another countries that the international boundary should be 150 yards each side. So when you want to have a fencing, like for India, we want to have a fencing, so therefore we should not cross that 150 yards. It should be within that 150. You cannot go beyond that. Hadin ke jingkren jong Menteri Ketenat Rel u Ashwini Vaishnav ba ka Sarkar pedeng kampat kelet ya ke jingtmu ban penyaso ya ke KHASI Hills daki linti rel u simbut Menteri Rangba ke Jilla u ba Preston Tensong uloong ba usngong menjur ba day bandon ya ke linti rel ha ke Jilla. Henry ulo pensyai pat ba ya ka rai la ban shim tang hadin bala deb ban ya pheliu jingmut bat ki nongdon benta ha ka bala thau ya ka All Party Committee. Ulo ongru bakani ke jingtmu banwan ra ya ki rel kit mar on sekren shwa ha ke jingelang. From our side, I personally feel we need railway. But when I say we need railway, we need also to carry everybody on board. We cannot just say because I need it should happen. Therefore, on the basis of this
issues where we still have. So we discussed and we decided from the conversation that the all party meeting has to be there, and also meeting with all the concerned stakeholders will be called by the chief minister. Menteri Rang Ba ke jela ukon rat ke sangma mentara sengi ula let ban jurip ya ke jingtei ke badang penteri jong katura Medical College bot lo penpau ya ke jing sngo hun halor ke kam. Ula pentep boleh le kat bala ban pendap ya ke jingtei bat ban yo penteri kam no kham klo ya ke Medical College. Ula pentep ru ba ke sorkar kadang kami benya ya ke rukam penteri kam kenang ban pen urlong ya ke thong kat kum kapor bala bu. Syu la pentep ba ke sorkar ka wat ya ka jinge trelang na ka benta ban penyat bat penteri ya ka Medical College da ka boong ba ya ka ni ka college un kami hi da ka sorkar ba private sector ko partnership होकर बागिन या medical college ni management और manpower को निरोपना अंदर majority seats strong state government baksan वाइगन उन्हीं को सबको या ownership पर building ni plus या आनी और अपनी ownership पर government baksan वाइगन ha ka sen jam ka bakong san man pentamai ya ka rukom tap vote ha ka ri kat kum ka juk ka bamenta ke election commission jong ka India kala pen kre ban pelat ya ka ECI net ka unified digital platform ka bala pen wandur ban wanra ya ka jingkala ha ka rukom tap vote jong kinong tap vote bat ki wei de kinong don benta. Haba ajeng kren cikilat pathai kubor u Chief Electoral Officer ke jela u Dr. BDR Tiwari ula pentep ba ka ECI net kan sakentup ya palat sau hoteli ki application ki badan ha mobile bat ha ki network shakaway ke interface. Kani kerensan kan ajeng syakri ya ki nong tap vote ki nong trei ha ki election ki seng sign perthai bat syaki kan hon civil society ling ba ka rukom trekam ka bastet bat suk. U Dr. Tiwari ula batai ru ba ka ECI net ketemu ban pensuk bat penyar ya ki jingshem ki nong penankam hakel leng kabon. Real consultative exercise involving 36 CEOs of all state UTs, 767 district election officers and 4,123 electoral registration officers of their state UTs, and after receiving 76 publications comprising 900 pages of electoral framework, instructions and handbook issued by ECI from time to time. Ka North East Institute of Professional Studies NEIPS balalamda CEO Michael Tongni bat ka balkershan da ka skills Meghalaya hene ka sngi ka lekmen ya ka jingla jongka ban pendap ya ka jing ajing hikai ya ki prangut ki nongsha hikai. Ha ka ni ka program la pen ko buram ya ki nong yo jing hikai bala IT ru ya ki shiti ai kam ya ki ka pen pau ya ka jing yo rung ka jongki shaki kam ha keleng ki benta ka jela. Hakan ni program la penlong ru ya ke financial literacy program ke bertemu ban penkubor ya ki nong yo jeng hikai de ki jing tip jing nang syapang ki skim beper bat ki ram ki bala ban ai jeng yarap ya ki ban sedang ya ki kam la jong. Ki nong yo jeng hikai ki le sam ru ya ki jing syam ki jong ki la penpau ya ka jing sngo hun bat sngo ngu na ka benta ki jing hikai bat ki lat ki bala yo lingba ka NEIPS. Ka tamasa pabuni kabadai ke National Festival jongki judgment reu coach larakhe da ka jing ipo ipeng bat ka jing shit hem mentaga sngi haghandhi para Southwest Garo Hills la penlong ya ka ni ka tamasa da ka Meghalaya Coach Association ringkat ka jing snok tilang bat ka Meghalaya Coach Students Union. U President Jong ka Meghalaya Coach Association Ujiba Nanda Coach ula penyat ya ke jing rakhe balawan ban dishim menta shit hem da ki judgment coach na keleng ke jalan Meghalaya bat ki jaka ba markhap bat kasam. UMLA ka Rangsa Kona Subir Marak lapun menai ya ka song pisa ka balong lailak tingka na ka benta ka jingken he ya ka madan.
Kum Shibanta ban penyar shu ya ke jingte ya ke jaka ya lekai ha West KHASI Hills District u President jongka HSPDP Youth Wing Central Body uba kor balance imli ula kerpat ya u Menteri Ketenat Sports uba Shakliar Warjri na kabenta ban penbun ya ke jingdon kam ha ke jaka ya lekai ha ke district. Haba ajing kren cekilat patai kubor hadin ke jingyalang uba kor balang ulapan pau ya ke jing sungu jong u ya menteri ubala kloy ban kener ya ke jingyaram. Banyak lagi tempau melawan rakyat proposal berkenaan maka jong i naga panta banyak kada negosiasi sales lapan pau wana kali kan jong itu ya om baik lawan kloy banyak try melada kadang ngaji training nang yang cukup baik kemudian juga nanti kadang akan jong negosiasi sales berapa way pakai ke basung tanah itu sih minta kasih hadir mengenai ekran naga panta kalawai jong nanti negosiasi sales ke jong i naga jong minister lapan pau apa ya 2028 MEGHALAYA Games ilarang para kloy ban berkreat naga panta Eastern West negosiasi sales banyak try rangkal MEGHALAYA jengwan jong nanti MEGHALAYA Games. Ka Maular Shong Sports Club lalong ke nong job ha ke Super Division NDSA Premier League Football Tournament arhajar arpusau arpusan. Ka Maular Shong Sports Club layo ra ya ke jeng job hadin bakla penrem no ya ke Pendeng Ray Sports Club ke sau la argul lingba ke jia kenjat penalti ha ke jia kai final ke lalong hingin ke sini dan New Nongston West KHASI Hills. UMLA ke Nongston uba Gabriel Waklang lasan di kofi. Kini kalong ke jing pentip pat ba on penlong ya ka mock exercise halor ban yada na ka ban sya hier thma na sun lashai ka sngi ka nyau terik u jemang arhaja rapusan nadu ka por sau buje janmit ya ka siren on sapen sawa ha ka pon rish teng janmit bat kan don ru ka blackout exercise lani ka jing penlip boarding kumba minute aa marsen pensawa ya ka siren. Lakerpat yaki pat ba bakin om syepting nis ir mensim na marka ne kalong kum shibenta jong kamok exercise. Mentang ini pet yaka jinglong jingman kesun meneng hatura. Ka jing kriat kalong arpulai degree Celsius bat ka jing shit kalong laipo degree Celsius. Ka jing sngem ka hau kalong nyopway na ka shispa. Haba pai pat shanong ba shalong ka jing kriat kalong khatsan degree Celsius bat ka jing shit kalong arpu degree Celsius bat ka jing sngem ka hau kalong prapun reu na ka shispa. Kat ba hajawai pat ka jing kriat kalong khat pra degree Celsius bat ka jing shit kalong arpu degree Celsius ka jing sngem ka hau kalong nyau pra na ka shispa. Kala abandon ka jing hap slap ka ba malumala hatura shalong bat jawai hakikat tu kat ni kijaka. Shuawan poi syaka bekut jong ketuk kubuar ngin yapet biang sa shisin yakimat bekongsan. Ya soi sos kular ke Sorkar Jela bat ke Airport Authority of India halor ke jing penterekam bat jing penyat ya ke Baljek Airport. Penkirki ke Sorkar Meghalaya ban kier sainar ya ke jaka kaput hapdeng keri India bat Bangladesh na ke jinglong jingman ha keri. All Party Committee ke Jela ban yakran halor ki lenti rel bat ke jingwan ra yaki rel ki mar. Bat lecturer Menteri Rangba ke Jela ukan reke sangma ya ke jingtei ya ke Tura Medical College pimpau ya ke jing sngobun halor jing state pentre. Ti para lok atu ngila poi syaka bukut jong katuk kubor jengi mentaga janmit hadu bangindai syambiang bat pila syai kesngi kublai pi baro.